And then see more kwa Adom TV, bedroom health tips, so now what you mo ye ba be din komo afa amenorrhea eho. Na no e dey conditioner, e bedru say ye be hyase, ene ye be wie no ate ase. Ti se bi e na wo go through there. Na what to ho na mo fasadama endpoint homeopathic clinic. Won adaroma na yetumi e call ne a doctor for enimdefo din komo hye ya pom din monsem. Ti yare bia hawa for endpointer obejo so 0244 867068 and then so yanya kwenya no ne na wotwe mu yene Dr. Dubuatin oye kofariba endpoint homeopathic clinic ene di nkomo afa amenorrhea ho titi ni ye 5 minutes yenche dog yamu akwaba na bia boko yeda se na wotwe mu so yensua amenorrhea eno ye den a wo bone tofa yo medase pa ye kase amenorrhea eye medical condition bia emma inya menses and I say a stage meka say oba beduru mpempenso bi na oba no wono a wonyem oba no ono a ontwa abra ono a yenyi na wodi entungui ono soso a enye se wawo na wo breastfeed na nso so oba no wo ho na ontimi nya ne menses ekoba sa no a se wanya yade bi efe ne se amenorrhea ti wote sa amenorrhea na se nyina nse oba enka oba de tama oba nka ni kwase wonya menses eye tama oba wonyam unfie kwa animu na wonya bibia ye beka ne se wadu menopause a menses ne mba ana se oba wawo na wo feedi wo breastfeed akra no exclusively a ene so manetiko ene mpemebiri no anso so oba nya condition bi na no ntie yi na wo de ni nyina to twene a ene so no etimi emma oba na menses mba but obi wo a bibia sade meka kan nyina wo ye young girl bi anya nyinsa bi no onyem but still bosome miensa bosome nsia obi wo ha years 1 year 2 years 10 years na wono no wonya ne menses ya yes wonya bibia fe ne se amenorrhea na ye common very common pa in fact there are 2 types of amenorrhea ye wo amenorrhea ba ko a ye kan se primary amenorrhea and obi be kan se secondary amenorrhea ye kan se primary amenorrhea no a eno ye oba wasisuo no na oba na siso ebia wadi be 15 years 18 years 20 years wono osisu ndi wonyimu ni nsakrada osisuo no anke ndenke nkorai 10 years 11 years 12 years no menstruate wanya ne menses no sa oba na de wono nya be 18 years 15 years 20 years 25 years wo mu ni nsada wo hu mo jakrada ene be kan say primary amenorrhea ene the entire nurse but bi ho ene wo bi kan say secondary amenorrhea no na e doso system ni eno de oba na osisuo no wabu ni nsada obi wo kra na wasisu wabu ni nsakra afamu awo baako mienu na afi no de menses no ateko wonu ni menopause wono so awonyem wono so anya se yayi na wodi ato atwene ana se wono so anya se bi kra no a saa oba no awo na se bi wo breastfeed akora nti na menses na te akọ ekoba saa no yes wanya bi e ka ne se secondary amenorrhea eni nti ye kasa amenorrhea no a na de e boni pon nyina na kozin se oba ede na oba dum pempenso obi afi no wonya ne menses no na mum no oba nya ne menses so a ehonhu tunsanso what you say eni nti ye kasa amenorrhea no na chese ne no say aha ene de besie na endpoint homeopathic clinic sa amenorrhea ye di hu nkomo yi akora ye hu free scanning e wo yaso ye bia oba o chimamu hawo ana wonya ne menses bia na oba endpoint aso ye bia sa ye spentest sa ye takrade sa ye kumase ni nyina no ba scan no ye free lab no ye 300 Ghana cedis sa no be ma so wo be so check prostate so a scan ye free and lab no ye 300 Ghana cedis yade bia hawo bia no frame number na ye ntwetwe nkomo number no ye 0244 867068 0244 867068 yeah, that's it. Dr. Dubuatin na yete no enka nti na wotwe mu kan ye ho 5 minutes ye nche na wonso wato so endpoint homeopathic clinic mo adaroma ne yede nkomo ibro chena nkwa ho den wo ho a ye beto so